abarisa n'abingi bakazo barebekere bina kashaka amatama wanyuma ya government kubatambira umushana ogutwire ngotse emisiri yabo obwo kubatandikira project yo kubahwera omukushikere bihingwa byabo emanyirwe nka microscale irrigation kandi omurukiko rwo kubabanguro kubaragikozese or RDC abehanangirize kurinda je ebisharra ngo habo kuba amazing getagwa bora hamwe ebyuma babirese leba gami amazi gachi dafi amazi gavawa swamps bisharra murge abisharra protect the environment. We shall bring the machines, bring the what, but you can't bring the water. Kandi hona RDC yongere yashobora kigenderera cya project eji ngo no kugira ngo bwahati ezineyo mamunonga ngo nawe cyo kushikera nukwetengesa kandi abahagire kurebeka ngo bayeteraho bicweka na bitana harigana ngo rero government nayo hebatere bicweka nshanje na bitana harigana bafuna amazi agufukirira bafukirire ibintu byabiberenga wadde musana wadde nkuba batwaki tufurumya ebyo kulya nente n'amata naye mbakubiriza nti government esasula nsamu mutando ku buli 10 omuli ebyuma byonna ebyetaagisa kola kifukirira gwengo omulunzi oba omulimi abiri mutano ku 10 konka woro mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Mugisha Katugunda ayehanangiriza abantu kurebeka ngo bareta sente ezabashabirwe omumbwire ngo rero na government ekabatera hezi yabaraganise zitakagarirweyo tubikito kwehanangiriza n'aba farmers kureba ngo barundane sente ezibashimiye kubona bashashura kare omumbwire abantu benango mu kogwe kare Beituwe orukurre by'emsharura district production officer John Baptist Tasimwe ashoborere ngo kazonka district nibija korra abantu 34 aha murundogu ngo kandi gona namani ga government ngo habukuba nebatera hebcwe kanshanje na 5 arigana kandi bo betera hebcwe ka 25 aharigana nabwe cyo bakwateje project eji ngo habukuba neja kubahwera ucyango abahingi n'abarisa aha programu yiba kweta microscale irrigation yari kuhereza abantu amizi go kushikera emisiri yabo aha gurwanisa amange cyanda twabetana n'aba contractors abakubambaza ko bakora rugumurumo itoka zonka district tutunyiro mugisha nitwe bateka program eji tukakora abantu 17 mwaka gwahwire kana mu ndogo njija kora abantu 34 natori ndikugira ngo tunje amizago nago kufuye romani abwikize cyo mushana oburungu teganisa famu yaje eginencuro ya kabiri abanyakazo baruganyura project eji kandi yabandize ekatungwa abantu 19 kandi aha murundogu nibija gukora abantu 34 gasha kwa sima na mabwa Sky Television agenshonga omorkazo